Oke teman-teman, malam ini kita santap malam ya. Makan. Awas. Woi, kita mandi-mandi woi. Baik teman-teman, kali ini kita akan mengeksplor wisata alam. Wisata apa di sini ya? Wisata Panampuya yang berada di Dusun Pak Jayan, Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Oke, nantikan keseruan kami teman-teman ya. Malam ini kita akan menampilkan keseruan-keseruan kami yang luar biasa seperti video-video sebelumnya. Oke. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say Oke teman-teman, malam ini kita santap malam ya. Makan. Ditemani dengan ini. Ini spesial malam ini, ikan kering ya. Ikan kering yang sudah diceprek-ceprekkan dengan air jeruk nipis. Mantap. Mantap. Kita coba dulu ikan keringnya. Ikan kering ala momo. Mantap. Oke teman-teman, malam ini kita akan mencari kepiting ya. Mencari ikan juga di Sungai Panampu ini. Ternyata di sini banyak sekali kepiting dan ikan ya. Kita akan menangkap seperti apa. Ayo let's go. Oke teman-teman, kita sudah menangkap ya. Ini bolong, kakinya bolong teman-teman. Wah, luar biasa ya teman kita yang satu ini. Ini dia ya. Wah, luar biasa kepitingnya di sini. Ini kepiting sungai ya teman-teman. Dan iya, seperti ini teman-teman ya, kepiting sungai. Wow, keren. Oke, kita lanjut lagi. Banyak bukan guys. 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. Wah, luar biasa teman kita yang satu ini. Oh, mantap ya. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space.
I won't stop till I hear him say, kita dapat teman-teman ikan ya. Oh, luar biasa. Keren. ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stop. Ini ya teman-teman, resiko ini menangkap kepiting di tengah malam seperti ini. Oh, Never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. oke teman-teman, inilah hasil tangkapan kita malam ini. Oh, luar biasa. Malam ini kita akan langsung memasaknya, meraciknya dengan sedemikian rupa ya. Ya, ala-ala hutan lah. Oh, ini teman-teman, langsung kita turunkan di air mendidih. Woi, awas, mampus kau. Teman-teman, dengan cangkang. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, Oke teman-teman, ya kita masukkan bumbunya. Ya. Ambil apa? Jeruk mana jeruk? Di kantong hitam belakang. Ini jeruknya teman-teman ya, dengan kulitnya semua. Oke teman-teman, ini sudah matang ya. Ya, sudah kekuning-kuningan seperti ini, kemerah-merah seperti ini ya, sudah matang. Kita tiriskan dulu. Lezzato. Kak gulam teh. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita akan coba membuka satu ya. Kita akan mencobanya seperti apa. Ini ya, ini cangkangnya teman-teman. Wow, ini sungguh sangat lezat teman-teman. Luar biasa. Kita akan mencoba ya cangkangnya. Kita mulai dari cangkangnya dulu. Wow, enak sekali. Ini teman-teman. Ya. Wow, enak sekali teman-teman. Ini dia isinya teman-teman ya. Keren teman-teman. Luar biasa. Wow.
Kita akan coba ini ya teman-teman, sipitnya. Mantap. Ini sipitnya teman-teman ya, yang sempat menggigit, menjepit salah satu teman kita tadi. Nah, sekarang rasakan ini teman-teman. Mantap ya. Mantap. Oke, next. Sekarang kita memakan ikannya. Ya apa ya? Nah ini dia. Mantap teman-teman. Enak sekali teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, mungkin aktivitas kita pada malam hari ini cukup sampai di sini ya. Kita lanjut besok pagi. Oke. Dan berhubung ini sudah tengah malam ya, udah ngantuk. Sekian. Akhirnya pagi juga ya. Sudah pagi guys. Tapi teman-teman belum pada bangun, kita bangunin yuk. Oi. Oi. Bangun. Oi. Satu orang lagi ya. Oi. Bangun. Oke teman-teman, ini dia keindahan Panampu di pagi hari ini, luar biasa. Kolam yang berada di kaki Gunung Kars, dilengkapi dengan berbagai jendela-jendela gua. Disinilah sumber air yang keluar ya, sumber air kolam Panampu ini. Woi, kita mandi-mandi woi. Luar biasa teman-teman, airnya sangat segar. Panampu memang keren. Salam lestari, salam Nusantara.
tapi dinikmatin seperti kami. Asik Pak. Guys, tempat ini sangat rekomendasi buat kalian. Yuk healing ke wisata alam Pandampu.